Bairabi PHC male nurse na thok ache na kwatara thia mu ani Bairabi Public Health Center PHC male nurse na thok Puviel hola kumsomnga Priyat husband of Pilal Muanpui chinga veng aizol chu ache na kwatara thia mu ani Bairabi police ne na tanga beng wana thudon danin tukin ninga thasom pakhat kumsang ni somni pali Puviel hola hi atholok lo wangin an chenom ten an ngai vena an chenom te in chungan lu chuan Puviel hola hi lo thito atak sapon lama chuan kutlak na hnu ma mu ani lo Puviel hola ruang hi postmortem ani dona he thu bua sai lai thleng hi chuan thu chiang kan la relawani Bairabi police te chuan postmortem result atang hian athi chan sha the ani tur thu an soi Chingaveng branch ai main zwal ko anti chwa tarlan ani danin Puviel hola thi hun hi chomada som pakhata ania naktuk sundar som panhia avui turaniang clear to te chibaile vekule tunchuma kan ngai thla khau tur le kan clear ho tur hi atop thlinga min lo clear sak turin kan ngen masadu chewa atopa ngai danin siam donia West Bengal khoti takte a chuan meicha upato tak sariwar kai hian nisen san hnuaia le motor tam tak kara Kia kalin amu the piang te hina chuan kut ado phezela kilometer ni lai kia kalnu po chuan puisa pakhat ma tuma aladil chuak lo chen khat phei chuan puisa pek chu soilo en po an lo en do lawa alam po an hoidu heklo chutiang khopa rithele kudo ngaya chan chu engdang wang ni rawin mei thai ni wang chawani Gauri Barman kumsom sari mi lai ni to in nilenga kuta do a ha taka kal chuan poisa engzat ma chumini chuan amu chuak talaw ha taka ina thlen nu chuan a chanchin chu ti hiana soya apasalin a chen na in mek chu asak thule kumthum liam ta abora santo tho chu okorder darle riruna takhiana soya apasal thi nuwa chuan an khosak ahar sain mi in tifain na athok ve china masi chu tianga na tho chuan ai khop poisa atho chwalo baka atho na ten mei thai ni ti an sha chwa chuan an chung ko awan doina athlen an hlowangin an ban le tamai thina ni India rama mei thai te din mun hi soithiam phak bakin achia a chan ber po mei chia te chu mipa te bungrua ang chawangai an ni wangani gauri che na in po chu apasal le afati ne na an che na thin ni ma se afapain nu puite an neya an chung ko an lo pun tak zela chuan chung ko pa ngai tak an ni chawa ma se gauri pasal an boral tak chi a chuan an nu ber chu anin pona thlam tiat lek ina ain son alo ngai ta ni a chen na in chu chia in bollo pai khom na in ni om takin man ro hlui alet phung meya thausilen ring hlui to tak chu banga ain zar ve baka fan tui ek to tak a ombok ain malam chuan bang nei lovin corridor ani pa ngala apasal dam lai chuan in nuam taka cheng thin ma se afapale amonu te nuam zoka an khosaka du wangin chulai muna chuan du thunge ya cheng ani thule afapa chuan cheng tura ati lui lo thule mei thai mai ni tak wang chuan nuam taka khosak po phu to lawa ain ngai ani gori po hianin adu thanna anin chu asan ni ma se chen na in tor chite tal anei wang chuan alom zok ememani India rama mei thai tam tak te hi vandoi na thlen tua ngai anni thin wang hian ina tanga no chwa tok te po an tam ni anin chunga mei thai om chuan vandoi na emo thi nai mo thlen china an ngai wang hian an chung ko himna tan mei thai no chwa mai chu mi tam zokin an du thina ni chung ko tam tak chuan an fanu ten an fapa thita te ro khom an hlo wangin an no chuak thin bok Indian mei chia te hi an chung te bungrua ang main anon seiliana pasalten han nei ve an pasalte bungrua ang mai an ni le an pasalten an thi san le chuan lutna re reng an nei ta thin lo mitam tak chuan zirtir na tha an dong lawa zirna tha an dong lawa tho chuan nei boxi lo wangin tuifin ria ta long tuilut pil mai tur ang mai hian an din muna che emem renga nam chin dan le kalphung te wangin heng mei thai te khai chwa chu soilo an chuan long pil mek chu tuifin riat monga an pil tir wong wong ani ber mai an chung ten an no chwa nu chuan ashram te chu an dam kho chwa na thiar kar an lo ni ta ashrama chuan puithiam ten rimoi tum thin ma se helai muna hi chuan meichia ten rimoi an tum thunga nawa phi chaitanya Mahaprabhu pian na mun ni in mitam tak chuan helai mun hi Hindu pathian ro puitak Krishna pian nun le na an ngaya
chuwang chuan khopui thiang ni ma ngain mitam takin an sa khochung chang zirnan te an pan khom thin na mun ani a chulai mun pan khom tu te singa mi tam tak chu mei thai te ni in Bangladesh le Nepal atangten mei thai tam tak an kal khom china kumza thum chung te meu chu mei chia ten in humhim nan an lo man to wangin mei thai veng ti in aming an lo phua hialani helai muna mei checheng te poisa tho chwa dan ber chu kut do emo mani taksa te zor ani maya michen khat chu social center te omve bok thin ma se michen khat chuan asrama chu an thlang thunga chen khatero kholaya mumai mai te po anom bok masi helaya omten thil thumun anti khomum chun chu zing tindar saria kal khomin anming anja tir nuwa poisa tlem dongin Krishna faknan remoi antum chinani dar som pakhatalo rik chuan na thoktu te lo kalin an poisa churon khon khom le in eitur anon semle ta thunga ashram te hian Krishna fakna hun siam sakin eitur an pe thung thin ti nani ashram tan chuan mire theizok te chan puina na poisa pek top chu ni tin anei tur kezi za chuang siam sakji ai chuan thil ol sam tak ni ma se kaldan phungbik te nein Krishna fakna hlan tir chuan anril ru ati thiang hlimba ka ashram kaltanga eituran pek te chu Krishna eyatan an buat sai thinani heng mei chia ti hian Krishna zara eitur an lo hu ve ti nani ber chu chutia Krishna an fakzo chuan ashrama hu tu te chuan eitur pe ani to thun han puanga ril trama lo ngak tu te tan chuan pathian ko na omoi tak ang mai ani mei thai te chu an han dinga Krishna ne na lom thu soina hla an han salia an zai zo chuan an thleng nei ang ron keng chuakin eitur engei tur chuan anin tlar ta thinani voina anei tur po hi cho dalle alu kari ba ka bekang rote anni a gori point afapa te chung ne na ane tan cho choron do ve a chutia cho an don hnu chuan an ma ni na tul thok turin an kaldar sang sanga a then ashram bul na ya lo omin a then chuan anin lam an pan thung ashram nunglama chuan Bangladesh lammi mukti rai kumsom sari mi chu chengin a pasalin athi san chuan kumsom limi chau alani a afate pahniin enkol thadu lovin anthon koi china mukti din mun angading meichetam taki omma se mukti hi chuan nabadui phiron panin ashramin chena tur lo pe thei lo boka lunglen na le she omna tam tak nei ma se mun thiang lima an ngai huna a hun to pa mang thei tur hi atan chuan malsom nan na sataka angai ani mukti chuan a omna huna hian a hlim thule mukti chuan a omna huna chuan a hlim thule chena le eitur ba ka thomno hak tur nei thei chu alom hle ti asoya India ram ang thawin Bangladesh a meichia ti din mun hi a che emema khotangin an hoisan ani bermai ashrama chuan mukti chu room tereu te a mei thai dang paruk tinen chengin an banga Krishna lemdal to tak bak chu khovela in nga na tur an nei lo man ro hlui lon to in tiang ur kara chuan chengin an khum te po bu fai bek ni in ashram chauka an char khom mai ani mukti chen pui pakhat rigar paimik po chu apasalin kumruk liam ta khan car accident a aboral sana apasalanu chuan afapa thi chana puin apasal te in Kolkata tang chuan no chua ani a nawip chu mei thai tran pui ni lo te kal khom na ni ti shain aron pan ve top mai lo ni mei thai na tho tu nei lo tho chwa nei buk si lo chung te le khotlangina an en san ni buk si tan chuan mutna mun tur ba ka a thlona ei turan nei theina mun le an ma ni anga har sana tok ve bok kom turan nei theina mun chu an tan chuan be seina chuna ni miawani helai muna anom hian an nun hi ol sam tak alani chuang lawa ni tin apasal thalak enin anuna har sana thleng mek chu atwar chuak ve sham thin shing nun har sa tak chu ban san mai du thin ma se a chen puite nui ri laka abeng chungongin apasal thalak chu enin apasal chuan ni tin aum pui ni in angai thinani man laya India mi te lo ti thin satia chuan meichia ten an pasal te an sonin an mangai na dik zialan tirnan arwang an halral rualin an nupui te an halral ve thina an rindana chuan chu tiangan ti chuan an pasal te chu ha dam takin an chol thei don ani nupui ten an pasal te ruala halan do lo chuan ti lui nein meya an the lut fo thina to man twal thana an ngai lo ani British in India ram aron op khan hetiang thil an ti thin hi khap ani a hetiang ang eme marong hian thil kalpui ni tolo ma se mei thai te chunga anril ruput dani ro in mala son thei tak chuang lawani an pasal te an thi chuan
sari naran avar ha in an pasalte sunan an luan ziat kol turani a engtere uma in bel an phal lo baka sa tanga siam chole purun war taksa tilum theilam chi ayan phal lawa achan chu an pasalte laka rin om takin om tura an du tlat wangani limna lam chi thil hwai hot om re renga an telve phal sak an nilawa an chung te zinga mei thai nei chuan heng limna lam thil an hwai hot chung hi chuan an chung te mei thai chu an chwa an phal sak ngai lo an lim tha shadow ringot po vanduai na le thil thalo thlen thei tura an ngai tat mai ani hetiang angai dan hi mei thai te om khom na hmuna nawadi pa po mi terin dan ve thoni a India rama mei thai te din mun hi man lai rin dan an no nei chin tinen inzom na nget tak alaneya khang man lai ngai dan te kha mi tam tak hi chuan tun lai thleng hian an la zom reng ani khotlanga mi pa te chu mi thiang lim ang mai ngai ni in mei chia te ro chu an bung ro ang chawin an ngaya nek chep le thunhuai an lo thin ani gauri po mei thai dang te ang bukin aina tanga no chwa ani lo wang chuan adin mun chu thazo ka ngai ni ma se kumsom sari mi him nui mel phena chuan lungai na mel a mu theya heng mei thai ti hian voi tam tak an ma ni nun na lak mai du na thinlung an nei fo thina ma se gori po hian ma ni ti hlum chu du thin biao ma se ati hlotlin chu tum ngai lo a chan ber po ma ni nun na alak chuan vanram kai theilo tura ain ngai ve tlat wang le vanrama apasal mu le ngei ain be se wang ani anun tikal tu ber po zinga ashram kala pathian ne na anun na lak sak mai to tura atong trai choni a gori chau hi anun na lak sak tura tong trai chin chun ani lo